siasa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni seonga masa itatu na nusu cia wiyo musiaisa masama sio makwata Mauvoo maitu ndene wa Vilingi wa Mauvoo chema tuku miongweli na yemwe mwini wa kenda mwaka na ingilili na miongweli na ile weyete waninge Veronica SYOMBUA na Sharon Dinda aitwa liula Mauvoo kwanzia ya meko mudhanano wa munde tukumbanisi Mauvoo makonete kwilua kiditu kwa mbunge ya kaunti ya Makueni ovamwe na Kitui na kusakwa maspika mambunge isu katoa Mauvoo ange maingi eka kwa oyutambo kwata halatu manengete wito utukuni wa umunde alatukumbanesie ne vamwe na Kevin Kinengo katisia kusakua tawe spika wa mbunge ya Kitui. Makueni kutunga Douglas mbilo utawe spika wo ingi MCA mama kuweni kwendeka makwatane na kudhukuma kwa vamwe ulauna spika wa kaunti ya Masaku kwenda MCA mama Masaku kwithiwa na ngwatanio Vilingi wa Mauvoo. Musiaisa na utwatie Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Amemba mambunge ya kaunti ya Kitui na alama nasa kwetu ni mwenendi ni maya kiditu chawi ya kuimudhanani wa umundi na itina wa umatoisia iseso ya kusakwa spika wa mbunge isu valama musakwa Kelvin Kinengo katisia kwili wa spika wo vala eyatianie na George Ndoto. Honesmas Talo ni watu mbanisia Mauvoo a. Amemba miongo 5 na mwanza anyuve na olote kuma bungeni ya kaunti ya Kitui ni maidho kithito ni kalano wa bunge ya kaunti ya Kitui Elija Mutambuki nikenda kwa mbisi sikalosi ya mbunge iwe mwana kuthukuma mwenembi kuyanana na mwea onolo wetete na vaimu teti onomwe waile kwa mbisi othukumi wa visi wa mwenembi ata ithito kithito bunge ya kaunti ya Kitui na kwatia memba miongo 3 na kenda alama na nyuvueni enembi unyuvanini muvitu na angi 18 maolotone sia makivathukanyo sia kiuteti utalo huu wethika wa memba miongo 5 na mwanza hao ndhe maidho kithito ndino wa miako ya bunge ya kaunti ya Kitui kilomwe ayathana kuthukuma kuyana na katiba na ungu wa kikeo changai. And that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and conventions of Parliament. That I shall do justice to all. So help me God. Bunge ya kaunti ya Kitui na kwatia memba miongo 3 na kenda vala mundu mukani umwe kindu kila kinatumsesia masia kiuteti siolota namba nene ya akambungeni ii vala olone Mutangas Jacqueline Kalenga ayoloto ni chama cha Wiper kulika maundone mautongoi. Kalenga Jacqueline K. Do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of County Assembly Member of Kitui County. That I shall do justice to all. Sir, help me God. Ona huyo vote na wamemba akuithwa kithitu ni matwa isio nyuvani wa kunyuva spika kati wa ando kenda alama no wane ya mwanya usu akenda ni vamwana ola etwe spika wa bunge ya kaunti ya Kitui George Ndoto, Kelvin Kinengo katisia, Andrew Ndisia, Benjamin Mwecha, Augustus Chalomoli, Boniface Kilaha, Paul Lungula, Victor Chalo, Samson Masila balasa vale wambe kula ilasi ya mineno kuna memba ama kwa atakula tao George Ndoto iko atakula kenda, Kelvin Kinengo iko atakula miongole na 5, Andrew Ndisia iko atabadhi, Benjamin Mwecha iko atakula nyanya, Augustus Chalomoli iko atakula mwanza, Boniface Kilaha iko atakula dhamdato, Paul Lungula iko atakula imwe, Victor Chalo moto iko atabadhi, Samson Masila iko atakula umwe. Benjamin Mwecha Musioki. Itina wa kwithia sabali wambe matana kwata musindi na ulaile kukwata kula miongo 3 na nyanya siasioke kwa sabali wa keli kati wa Kelvin Kinengo na George Ndoto vala Kelvin Kinengo uomboka musindi na utarwa kula miongo 5 na imwe na munguthola ula speaker George Ndoto itina kukwata kula dhamdatu. First and foremost, allow me to thank the Almighty God for this moment and say that I am truly honored and privileged to stand before you
and address you as the newly elected Speaker of the County Assembly of Kitui. Kelvin Kinengo na ulani wa spika mweno wa selelo tongo wa mbunge hii wala watu aisia unyuvani wako nyuva munini wake Christopher Nzilu na ula ingine MC Ochangwithe Othuloni wa Sua wala wa matungia movia memba mambunge hii kuondwa kwa mnyuva hata spika wo. Now, honorable members, we are proceeding to the next order of business, being the election of the deputy speaker. In this process, the clerk of the assembly shall be the returning officer and shall oversee the elections, and once concluded, he shall announce the result, upon which he shall declare the elected deputy speaker elect. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makoma Lombe na wala wathikandhino wa miaka wa mbunge hii ni wa matungia movia memba mbunge ondumana kumukadhia Kelvin Kinengo kwa nduo sindi wake delivota vilingwa Mauvoo kuma miakoni ya mbunge ya kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Kuongi na kuwa kaunti ya Makueni ni atua isi soya kunenga ne hidito kwa alama nasa kwetu eniene ndi na itina wao mavikia kumusa kwa Douglas Mbilo na ula watetea mwanya usuku hithi wa nowe unayo spika mbunge mbitu vala wa musinda Professor Philip Kaloki ula woka namba ile. Caleb Chalo wa Mutunga ni mwandiki wito. Itina wa memba mambunge ya kaunti ya Makueni kwa yakithito eseso ya komanda spika ya mbisi afate kwa nangevinda clerk wa mbunge no Kelvin Mutuku akitangasa masindano asuku ithakate wa Douglas Mbilo na Professor Philip Kaloki. Itina wa langi alame yatangasite kukitia yana ye kwevetanga raundi wa Mbilo akikona Kaloki na kula itatu 21 ena kula miongo ile na itano siya MC alame yakunete na ake Kaloki ena kula miongo ile na ile ondola kemea wanenga mwana clerk atangase laundi wa kele wakuni wa kula. Dino wa raundi wa kele Mbilo na olotwe speaker kwelungu ya miaka 5 ni waolanga kula omwe kuma kula kwa professor na kukwata utala wa kula miongo ile na 32 Professor Philip Kaloki 21 votes. Mr. Douglas Mbilo, 26 votes. Therefore, honorable members, noting that Mr. Douglas Mbilo stands elected as the Speaker of the County Assembly. Professor Philip Kaloki na keke kwata kula miongo ile na emwe ndola watu ma Douglas Mbilo akitangaso ta musindi na vahuku yejo kithito ta spika wa katatu wa mbunge ya kaunti ya Makueni. Douglas Mbilo Kevin John, having been elected the Speaker of the County Assembly of Makueni, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Mbewa ma MCA na ndongo inge evo Gavana Mutula Kilonzo, munini wa Kelo Simuleli na Senator wa Makueni Daniel Kitongo wa Manzo kati wa ndongo inge. Uneni wake wa kwitikila yana yeyo speaker kana acceptance speech. Biloni wathana kuthukumana na mwangale wa governor kana executive kondo wa vaita wa mwenende wa Makueni. Mbunge kivani wa kusiokia siekalo matuku 3 ma mwezi wa 10. Father, I acknowledge the County Executive Committee members and County Executive officers here present, the citizens of Makueni who voted overwhelmingly for these honorable members and the leaders that I've mentioned above. We spread that gospel of I quote all Makueni and end of quote, Mr. Speaker, so that the people of Makueni can benefit. You are heading this institution, and we have the other side being headed by Governor Mutula Kilonzo. I can tell you, I am seeing a Makueni that has never been seen before. God bless this house. God bless honorable members. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumavamia kone ya mbunge, kaunti ya Makueni. Itina wa masindano maviu kusiwa masembani mauspika wa mbunge ya Makueni katiwa spika wa uyu kwa mavinda Eli Douglas Mbilo na ula unaimwene kivila wa kimanisio cha uiti cha KMTC Professor Philip Kaloki. Ma MCA mahalame ukwata mbau milengo ili nimendeka kuya ute ibadhukanya usio kuthukuma vamwe kwa vaita wa enendi makaunti ya Makueni. Ni ukulio ula wa imwa ni amwe ma MCA na ala ingi maya kidhitu
cha wia muthenani wa umuthi valama wetata mekwithi wa maiyambe undu wa kuthinikia thina wanza ila yende kwikumbela enendi aingi ma kaunti ya Makueni sikaloni cia mbunge i ya Makueni na ila sikwambia wakele wa matuku hatatu mwai wa 10 utwathi na ende Kennedy wa Mulinge ni watu mbanise Mauvoo. Ni itina wa MCA miongoni na thanthatu katoa miongoni na mwonza mabunge iya Makueni kukuna kula mbingi na kunenga Douglas Mbilu miaka ingi 5 ta spika wa mbunge wa kaunti ya Makueni valama MCA kautameyu mila kwenda MCA miongoni na thanthatu na langi miongoni na imwe alame mulengoni wa Professor Philip Kaloki kuye utaiva thukonyesio na kuambisha chalo chako thukumaine ndema kaunti ya Makueni paingwa nyumba onemu baani kwizilo nyumbani wa speaker twina makandidate maingi namwe maimebetanga pokoti alale na kendo mundu Douglas Mbilu ndei na competitor basi wendo nyumbani we wa endorsement lakini la walika competitor na kila munu manyaka na kwanzia mkanengi andu mena itwa effective competition ni mama na andu mena molo tofauti na ningi ziana hizo neno ziana zitu na onaenda wasisi na zawi there no akonjuma ndo achiko ndo alika na ingi na twathakaniyo neza twa agia na twa nene neza nundu akwinda paingwa mundu inothona mundu vala amwe mama MCA mailio bunge cia kibuzi chomelono wasua na kila cho udholono wasua matongoni ola kikumbule theo Jets Kalunda maambise kuna nyama unungu nisio kumana na kila meweta ilio bunge ile taivadhuli totongo ine huwa kaunti ya Makueni meweta wekwati ola mena huwa muthia kuliko tongo ine utawe kivila ni kicha uspika na kila mamina kwasia MCA wa ward ile Jonathan Muthoka wa viethe koke wa aiweto thukumita wimoko ni matongo i halama nasa kuiwe kaunti no Makueni na ibela nyingi tio kibelo kimoja speaker na ibela ila sikwa wethia asume kwa jeneza line kupionzia ya kwika balancing nundu kwa ibela cia ma minister kwena ibela ma chama CEO ibela chama director na umundi umulotho kuma speaker na umulotho kuma ibela isume oswania ulo wenda akwete chondo chotho ko minister nundu niwe wina budget ila ya allocate kwa ba katika county assembly na amina kukwada budget izu kwizila mitala talela je pangiro ni governor nimo maenda on the ground makama allocations na CEOs na mama actualize kila jamii no bangewa nikana actually the reality kwa mwene ndio kawaida ndio ni ndingalizu ni thayana ni ndi masio maingi kana mbeza ya thayana kuma thukumu vala umetele kusakwa munini wa speaker mutongo wala aingi mbungeni na ulani kuma chamani cha Wiper na munini wake na mutongo wala aini ona vamwe na munini wake ma MC ama wetata kuambisa kuyanise mothomo kula kui NND mbewa kiume wetata uthacha musodo kutengiwa kwa mpesa cia kuthinikia thina wanza katoa NND ma county ya Makueni thini wa sekalo cia mbe cia bunge ina ila cia vaniwa wakele wa matuku 3 mamoitwa thiwa 10 mbwela ene kwetu ya mwezi wa gatatu ndenebike ya kuwa na icio mbinge cia Makueni na Kenya yonte cia nanza na kiunike ndo tukwenda kikunike la poliku tambunge tukwatiania na governor wa Makueni kila ward ina mahitaji na yuka hizi au kama ni witu ida kwena thina wanza andu aingi maina leu aingi maina chimbesa maisha mambatie kwa hiyo tondo ambio kala na ngawa hizo tondo vitu kitia kita supplementary budget undu wa promise indela wera cha kivila nikananga la wandu Makueni mambo mandi wali kwa ile maola nyoma ukui na kuikitha kiucha kwena kwa enethini cha kwatikana meka to amondo wangi halama MCA madhana kuthinikia mahitaji alama manne bako kama ni Makueni jambe bala kutenga bala ikungi kutaingwa kiuo na maundu asio ndenga wana mamini kwa thana kwa unongina tumukwate koko na tukwata ndio tatongo tuete maende azu kwa kuve na nikana kila mwenende ebala we atetheke pethe na monene mono wa kiuo kitheu chaunya na kianu kwa andu maitu no sune thina wenda kwithwa no kunukilete poliku mono elangwe thane ba mbungene abana wese kwithia nitwathinikia thina wa kiuo kwa kisio chakwa cha Masongalete no kenda tuvetange siasa cia kila miaka 5 cia nenda monza Kueni ngamo mande kivu Dilivotia Mutongo TV kuma miaka oni ya bunge ya kaunti ya Makueni musini wa wote nyenita wa Ken Mulingi
Ula unai spika wa mbunge ya Keli ya kaunti ya Masako Mwandu Florence Mwangangi ni wenda MCA alame mavikie na kuyakidito chawe ya muthenani wayo kuthukuma kwa vamwe na wiwano na spika mweo Mwandu Mwekali kiusya nikana mwenendi wa Masako akwate uthukumi museo ingi Mwangangi ni wenda serikali ya kati kuvatha kinando kimwana kwa mbunge sia kaunti kwekidia kana mbunge hii nisie yungamia vate kulikilelwa ni uvisi wa governor. Daniel Mongela ni mwandiki witu. Ula unaispika wa mbunge ya kaunti ya Masako Mwandu Florence Mwangangi danene avanza wa mwako wa mbunge ni wenda MCA kuthukuma mwana spika mwa ula usakuiwe na elesekana cha vatayu ni mwenendi wa Masako kuthukumwa na kukwata maendeleo. Ama wasia wangu kwa spika huyo na pia mbunge la tatu ni kwamba wajaribu iwezekanavyo wafanyie mwenye inji wa Machakos County kazi. Ingi ni wenda serikali nene ukithekana ni yavyo tukiria mutaratala wa kinandu kila kituma wa mbungeni tuma waimwe kuma serikali ya katikite kwisila ndini wa serikali ya county nikienda mbungeno kwithiwa na uthasio na kwiyungamia nelesekana mbunge mbingi nisiende na kwikumilwa ni maumu nundu wa kwitha ite ukwatiania na ukava wa utongo indini wa county sikivathukanio. Najua kuna ugumu wa kufanya kazi kwa county assemblies Kenya yote kwa sababu hawana financial autonomy ama independence. Pesa za mbunge zote za county huwa zinapitia kwa county executive. Na muelewe kwamba county assembly ndio inafaa kuwa inaangalia county executive ifanye kazi. Kwa sababu mpango wa sheria ule uko wakati huu ndio huo. Lakini ukiangalia mbunge kuu pesa yake inakuja direct. Haipitii kwa office of the president. Ndio mimi naomba serikali kuu na naomba wabunge bunge kubwa ama kuu ya taifa wapitishe hizo sheria ambazo zitasaidia county assemblies kupata financial autonomy ndio tupate success ya devolution kwa sababu oversight itakuwa rahisi. Ingi Mwangangi ni wakathi ya muno utongoi waka ndenda akala Masako iwe ivila nisikivuthukani muno vailembetani ya ukamba kwikithekana ni mathukuma enendi undu vailite miana ni kivuthukanio ila Masako iwe iyo miana ya MCA ngina ula wa governor. Kile kingine naulizwa hapa uongozi wa wanawake, nilikuwa naona data ikisema kwamba wanawake ndio wengi Kenya ama duniani kushinda wanaume. Si basi tuwe wanawake wengi kwa uongozi. Kuna ubaya. Lakini tusikue tu wamama kwa viti kwa sababu sisi ni wamama. Tuwe ni wamama viongozi ambao wanaweza kuleta maendeleo haswa nikiongea kwa kaunti ya Machakos. Daniel Mongela, Utongwe TV, kumuva katikati wa musi wa Masako. Ayumbe yumeenda zama ya kulonga misala ya thukumi maslikali SRC kweka kulikilela thukumi wona muno kunyiviwa misala yo mainene ya ilovi ayumbe ani menda onakethiwa ni vatoneka na ithano ngina misala yo ikaolwa na chokinandu cha NGCDF kikongelwa no kana kwikithia uthukumi wo nduna tambaika na kana kutilwa mayo. Benjamin Mwaka ni mwandiki witu. Ayumbe yumeenda zama ya kuthima misala ya thukumi maslikali SRC kusemba na kavola maunduni ma misala yo nikwithwa kwa vanene nimeulikilela uthukumi wo hivi ndani ya kampeni za maene ya weti mbungeni ya 13 ikethia wana kinandu cha kuthoa ngali na mautio masi kalosia mbunge kwa Ayumbe. Mathiko makegaku ni member of parliament. Sia metwano ikegaku member of parliament. School fees ni member of parliament kila kindu. Nyenti kuona ne fair kuka kuibwa less amount even than judges. Judges be mundu kila atwaite mathina make kula kwe judge kana kula kwe chief justice kana kula kwe president even mathina monze ma andu Kenya nzima maete awe member of parliament pai kindu tu twinda atu ikwata extra ekakila kick thini wa mwao nikwitha we are state officers na renjera state officer undu state officer ekwikwa we are state officer twele kwikwa so that is standing na that's the law. Muyumba wa mwingi uthilonu wa Charles Nguna na muyumba wa Kaiti Joshua Kimilo
maweta vena vata ona uthukumu wa mbunge ukalumililwa na nzevenzio ya uthukumi na unaidhi wa mautio nimeovetangwa kama indi kinandu cha NGCDF kikongelwa ni kwithwa mbewo vena kivalua kinene kimetele cha kumathukuma NND. Ana ni misale ikongele tuthukuma nayo lakini matuongelele mbesa tuongelele mbesa ya CDF tutathie mwene nthilo wa kawaida baje mbesa cia account government ciongelwe ni kana withi andu matetheka nunu mundu erisha mabwala maitu tukola ni mwene nthilo wa kawaida andu mekwe ninza na nduka kuungama ni push tuongele musala pe mundu akaiti ukomyu utena kindu tonya kuya salary ithela the first 2 days waivwa ta member of parliament ithela after 2 days nundu andu mevo makuka na genuine cases ya mathiko andu ni mevo makuka na genuine cases kau kila tukwenda in future ni ku create welfare fund katika CDF na ingwendo me create with the some of the issues like burial ceremony and zindusia mudembozu elave misininte kana pena medical issues no even direct from CDF kwiyo na board nene ya kungamia kinanduki cha NGCDF ni neki ya mwaluku kinanduki vala yumbesa hii ikana wa kwa na utalo wa ward ndenu wa kila kilio mbunge ni tambila yumbe meweta ivanie kwete wananu Makindu yathi yokanita ward ile Makindu ward anduma kiboko na twandu na wazino ward kwa hiyo onaeka ko sisi ende ward siana tuziyoka to sisi population atwe sisi ende kesi ukiana ikende siyola nene na sina ndingi onazosi ngalango mbesa nondo mbesa sienda akola kuyando ndu kwi mundu na ward nyanya lakini the ward imwe na ina andu ni landmass kwa hiyo ni twaise ni tu kwenda ni tu nene zembungeni ngatu isekana ni population kana ni the ward ni kwenda muno umundu suwende yanye kwakwa kaiti na 137,000 people na ndio ngina ward than that lakini ena like 100,000 people so in numbers sheto kwenda muno wende tasasiwa ningo ke support nundu we constituency being it for example ta Naivasha mena ward nyanya na vandu ta for example Kilomena T mena ward itatu na tiuzo kwithila mokwata wo mpesa cia nene kau kila ndonyo kulia bandu ba kwete issue ya equalization kula kwa CDF next time twenda kuintroduce through BBI Ward Development Fund na okabindani kaunake muyumbe wa kibwezi cha uthuiloni wa sua mwengi motuse nwaweta mota ayumbe macha maendeleo chap mendino wa Kenya kwanza na mekwata mba utongo wa mbunge wa ngwatanio ndino akulila siukite sia kunyuva ndongo ya ala ainge mbungeni akati inge nwaweta ena mwikio President Dr. William Ruto nukunyuva mutongo wa chama chake cha maendeleo chap ulona governor wa kaunti ya Masaku Daktari Alfred Mutua mwanani umwa minister ndino nzama yake ama minister usioni wambaye ya mukamba atwenda kulia andu maitu maazimio kwanda ya nundu tumanengete ndaya ndo ambako lazimithia mutwano ambako lazimithia andu mekale naku aini kwitha be bandu mwandikanie andu measia meenda kuthukuma na serikali mundu eno thasio wake katiba wakwika kilo kwenda na bayingwa mwe ya onomwe ona agreement yesu ona mwe ya wachama bayingwa mwe ya onomwe ubetukite katiba niko kanene na kwa utu eno thasio wakwe associate wakwikalanya na latu kwenda na kwebi ndani hii twaise twenda uthukuma na Kenya kwanza ni munyube na chama maendeleo chap nitwisika na governor ulona governor wa Masako governor Alfred Mutua party leader wa chama kitu no umwe katika andwala mara no kwata UCS na twetungia musumbe ndaya nundu ni withite kana katika maandikano alama chama kitu nake ndeto isini cia neni wona nitwisino kuyanisia onzama ya SRC yende ya kuthingilela thiwiano wayo kikatiba wa kuthuima misale ya thukumi onthe ma serikali ayumbe methitwe na itho ya ute meona kana nzama nota ina undungi yulwa kulikilela uthukumi wo ta a members akwe thino ile mbunge dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nyanita wa Benjamin Mwaka musaisa ekatwa bekwata uthumo wa ndarikanini ninguciokeria mituki
saingi ni wikala nthi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni kundiri yunyaga switinye nakuya nanga kuduma ni nanga thingitha ngwata ndiuma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kata maunika na chao ubungu we maisha makuve tuesaidhi ya jamaa umwe kwenda iyita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu ni wekanga na amaku kila wachumwa kwambia saile na nusu cia wiyo wona mwaye kuyo ndukambelo nywa kiwu nundu utuko ndambia wewe bujamba unguru wanya makuyu na wanywa kiwu mayutha ukiaebu nyenita wakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko nthukuma na ciana cia muthembo tite thia cia kuinenge bursaries ukana kagenda ndiki cheki oyu o mitukika cio kaende school ka report na ciana ila ingi na thimithia kia meba nienda umabetanga nie na beba wa muguka pio twiloele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mang'ombe yes usuwekie iboga na ukiwanzoki wina mbesa yuhiti what you want nova mutongo TV ngwatanio ya mukamba we nuthitwe withine mauki bathukanyo ndu aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siku bathukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel utewa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle maofisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisi mukusena nambani noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com ni na udhocha hingi musiaisa tutambani imwe kwa ivinda yasa enendi sokoni wakwa kamba na mawithuluko mayo ulawika ngundo ya kati nimethitwe maikulia kusirwa thina wa kivindu ulawikumbelete kisioni kiu itina wa matama lelo ni kungewa ni andu matesiwe na kutuma enendi kisio kiu mekala me muisioni kwa ilungu ya miaka taili thina uwiovo kwa kila mekwenda utongo imwe wa kaunti ya Masaku evo governor na MCA wa kisio kiu maisi ni matambia mevala matona kosa kutungia cheni malelo ni owamwe na mawithuluko mamo na kuvikia nikenda withie mwenendi ni wethiwa na kwikala nesa ulayo wake ute muisioni Boniface Mutisia enaingewa Tuloa mbiwenu na ingavana wa kaunti ya Masaku kisioni ki ndi kuvika yu uvikeyana uthukuma kana kutethia enende mava o elame kwatia sekwithwa weu niko munene kati wo ni asia pe matame baba pamulika mwizi na street lights ilazi kione ngavana mutua ni makati wanzila matame utumia kila muthenya elame utambuka wikundu kivathukanyo nemekwelesia ngikana ni ilunguite itheo wa miaka ili ya vita maika ya kutungiwa mata aya na kithito choke aisa usia matunda maendena ukudia utongo imwe kuselela na kuthinikia thinau na kwevinda ingi ni twithito tina kio cha mata no makuiwe ba etwithito twi serikali ya kaunti yetu sobisie mata na kuma miaka esu ile ya thelate aisa kuona wekwa wa matano makatungiwa street lights sokoni wa kuma kwa kamba mpaka ku hospitali na saa isu sio kiesi atilangwa na ndolati tesi siabo asionde kila mekwenda muno ni atongo ikumanya thina ula withitwe vo wivungi ulovikia kutoiwe wa mata na ingi meuta mata masokoni na mota methitwe matoite mwaki wa stima ila sokoni wa kwa kwithitwe na thina mwingi muno wa kibindu mulika mwizi ni yeke iwe na yukwa mi monza ithitwe thiendile kuma na thina wa Kenya Power yatilile na yatu ya county ndibite thina umeweta maitete misu mingi na muno tathuku imatu motala mesla malelo ni aya
na ingio na enendi na mome na wia ila maende na ukilanilya masane mawiyo kana utuku na serikali yake patonyeka ithi andu mambo boda twithwa kibinduni onelo kuwa mundu nduma nawe kuwa wiva nundu wa kwithiwa twithwa twinthini wa kibindu na bayitha jeni na pedha na liskio na yako kuwa ingi methitwo maiwe wale lunio makabeni wa mali yo ba ingi maunu make utandithia kisioni kina mumewetata mavikie na uthea kumana na kibindu masane mawiyo maendekete mavikie na utongewa na kukilanja utandithia wo manekana soko witu ina insecurity kuma ila taasi to siaboye mulika mwizi ya rutethea sio kethia ona itu thukuma biashara situ mpaka kukatuka na oyuto vinga atene kuma na kibindu kingi kila chethiwe soko nisu ko une kula sianga aba na utushughulikie ni kuondoa wa thino suwa cheni tuone kuona cheni sokoni akwa kamba ukoma na tunapata wa mataa alatwa ile kutungiwa na kwa kube pa mataa me bakuma hospitali kwa kamba alani ma kuangiwe ni mikola mothwa ndio kulia patwaneka wiki unatha wiki ya masola tame ndini wa kangundo wana wa mataa makavikia na utungi wanakumulika kwete nende acheni ukethiwa wiundwa utania na ingine maundu mausasa ikuvikia na kukilanga kisioniki ayo na sina thina wa kuma skulu kuituka nondo kwina kibindu onelama atukwa masomo ni wethi amena thina nondo wa kwitha maito na kwinuka nondo wa kibindu kila kisoko siana ni nokie cia thamani kwenda si thulumiwa ibenwa simu na nenge bano begala siana cia etu na siana izuni na thamie buloti ya tiwa ilio ko withie kio kito kwi serikali account ya Masako nititungiwe ta isu ila cia kuiwe miaka eli mithelu kumavaka ngundo kaundini ya Masako nyene toboni mutesia MCA mambunge ya kaunti ya Masako kuma odini siki vuthukanyo na alama ithiwe kithito chawe ya muthenani wayo ni mathana kuthukuma kwa vamwe na muvea wa executive kana utongoi wa kaunti ya Masako ni kana kwikithia kana maendeo ni mavikia enendi onthe kuma odini si miongo ina ona uyo voni mathingirila kana ni mekwendea na gusukuma atongoi alama nasa kuiwe na kumakosoa ni kana enendi makwate uthukumi mwailu na kumina mathina alama yakumbilite enendi ivindani ya utongoi ula unaivo. Daniel Mwongela ni mwandiki witu. MCA mainena na andiki ma Mauvoo va musini wa Masako ni mathingirila kana ni mekwendea na uthukuma kwa vamwe tongo ikivathukanyo ala manasa kuyene enendi mavaka untini ya Masako. Ndi kivuva na Anastasia Mutevu ala ni MCA olote ndini wa mbunge no akaunti ya Masako mayathana kana ni mekwatini na gavana wa Vinyandeti nikienda kwikithe kana mathina ala manende na kwikalila enendi ni mathiniki wa ungu wa utongo yumo wake wa Vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi twike wengi ungi ulona ende wa Masako yende wengi kiuni kithelile Machakos Girls nimekuungamia nesa na kaunti ya Masako ungi ulona evya wanduiga and mama Masako mathukuma ni mwezi ni tweet ni activist wa kutetea andu maitu yuni matetea ni mbunge thini na vinyani wangai and mama Masako itu mathukuma ni to support governor yana kwa yana. We will work with our governor to support Her Excellency wa Vinyandeti to deliver the services of Machakos. Nundu ila tunatembea campaigns, we had a manifesto ya candidate witu wa Wiper na enendi mama Masako nimetelete muno mena woni wo thukumwa na nimetelo kwata services, so we are behind our governor nikana tuketo kwata good services na andu maitu matonyo tetheka. Yetwa ni Francis Wambua Kavyo na tuenda kwatha ekalima kaunti ya Masako kana mbunge no ya katatu ni kwetha ye mbunge ye kivathukanyo nundu ni twetha na ngwatanio na twenda woni wa kila muyumbe wa nasa kuiwe ni kuona andu ma Masako mayunika na kuthukuma undu baile. Nake Alphonse Mutinda hula ni MCA wa kivanda ilisekana kuendea na ukwatiania na utongo yosu na ingi kwikithia kana mwene nthi ulona musa kuiye kuma wadini ya kiva ni wakwata uthukumi na kutiukiwa maendeleo kuma serikalini ya kaunti. Andu miendeni wa mbunge ya Masako nikenda nuke ukuthukuma yenienda unengane wathano wako wakana niti uthukuma ni mwamba na gavana Madam Wavina ulani wona za kuweta we gavana nikenda sindu ila ciuma thini wa kaunti ya Masako ikabikie kubikia mwene nthi wa kiva ulani wona ndumie
nikienda nuka mulipresent na nuka mosi ya sien kuma kaundini wa Masaku nikienda nebikia kumutheza pa yambi utema malelwa la mekwenda kusauwa nikienda mwene nthi wa kiba ibindani yitu elekela ya mbua muikeze kwithiwa muikomana na mathina matailite kuunye ta mutongo wenyu la munanza kuita MCA ni nguthukuma ni mwamba pyo na munene wakwa ula niwe governor Adam Wavina. Uneni mwendani na wa Boniface Katiti MCA ulana akiwaeleshekana ngwatini ino ni kwitha ndiete vamwe ma MCA na kuthinikia mathina ma kiwu ala methi tumekalile ene nthi ungwa utongo yula unaivo mama sio na silanga ila tunawetie twambe kubukwa ila siaimbenza mbene eka kwenza kwamba kwenza inge etozi twambe kubukwa nikeleze kwithia mbwe yua sina kiwu ina baadhi ngana bango wako na kubukwa silanga bamba tu ndo wodi to yambe silanga ina location ile pemi location na pemi the location na naze kwa nenda kwa sia ila agent kanela kwenda zambo bikwa mituke twenda biko itatu muthetheni location na itatu mu location nenda kwambia na silanga wa kwa mwange ulawiki onweni na nisio kenithi katika silanga wa itinga ulawika wengelesi nisio kenithi kwa kisam ulawiki we chedevo Daniela Mwonkela Mutongo TV kuva katikati kwa musi wa Masako. Musiaisa ni utungia muveano ndo kutambanya na kwandini wa Vilingi wa Mauvoo ndi kwatekanewa manama ndo alamedu wa maikitika mudhenani wa umundi ni kuendea kiwiyo chakwaila kiwiyo mbovo wethi wanakwa Veronica SYOMBUA na Sharon Dinda edha aitu aliula Mauvoo kwanzia ya meko ditungia muvea oonde halama ilia Mauvoo mamudhenani wa umundi tiwanesa.